Қайырлы ақшамлар, эфирде нәтиже программасы бүгін мартының 15-ші студияда сілерінімен Шевкет Наматулаев. Селямлайым. Бүгін Бірлескен Девлетлерінің Қапсызлық Шурасы топлашып, Қырымда олған вазиетіні музакире етежек. Бұл ақта Украинаның андаки дайми темсілжелігінде білдірділер. Отырыш Киев вақтылы саат 21-де башламақ керек. Анда тек Қапсызлық Шурасының азасы олған девлетлер дегелді, дегер девлет векілері де иштирак ете білежек. Мартынан бұрынды Украина Юқара Шурасы Бірлескен Девлетлерге ОБСЕ, Европа, Бірлігі, НАТО ве четел парламентлеріне ишғал олынған Қырымда кечірілежек Русия президенті сайлауларыны танымамаға чағыров йоллаған еді. Цей захід також важливий з точки зору отримання оновленої інформації, свіжої інформації про ситуацію в Криму. Тому наш виступ, він буде присвячений саме те, що зараз відбувається там, які там чиняться порушення окупаційною владою проти жителів півострова. Ми також будемо говорити про саме власне організацію незаконних виборів, що це є порушенням статуту ООН, що це є порушенням інших міжнародних документів, в тому числі двосторонніх з Росією. Қырым бұл Украина. Америка Бірлескен Девлетлері Путинге ярамада кімге айыт олғанны қатырлатты. Бұл Кремль етекчісі түневін ишғал етілген Қырымға барғанына жеваптыр. Девлет департаменті биянатын өз сайтында дерчетті. Биянатта Русия Украин территориясыны ишғал етмек кечен Қырымда 4 ел евелсі қанунсыз референдум кечіргенні қайдетті. Бұне бері бұл вақыт девамында ишғалжелер Қырым татарларға незбетін репрессиялар қоланмаға девам еткенін білдірді. Ми підтверджуємо нашу прихильність суверенітету і територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Крим є частиною України, і наші санкції щодо Криму залишаться в силі, допоки Росія не поверне контроль над півостровом Україні. Ишғал етілген Қырымда мектеплерде сынып реберлеріні мартын 18-де сайлауларға барғанларының жедвеліні тізмеге авали еткенлер. Бұл ақта Меджлис азасы Ескендер Бариев хабар етті. Ожалар талебелерінің ана бабасы телефон açып, олар рейлеріні бердімі ве анги сайлав бөлігінде берді деп білмек кереклер. Бұне бері ана бабалар иштимai ағыларда тешкіл етілген мектеп группаларында есабат бермелі. Нам известны случаи уже и по Советскому району, и по Феодосии, и по Нижнегорскому району, и по другим районам Крыма, когда независимо от времени, поздно вечером могут прийти представители полиции или так называемые полицейские и, соответственно, принести предостережение о том, что активисты национального движения не будут организовывать каких-либо публичных акций, мероприятий или митингов в день выборов. Сайлаулар күні ишғалжелер акимиеті Ахмеджет, Кереч, Кезлев, Ялта, Алуштада жемат нахлетларында елжыларыны бедава ташымаға ишандыра. Бөлі қарар ишғалжелер акимиетінің сайтында тарқатылды. Ишғалжелер акимиеті мұсылманлар ве Киев патриархатының ортодокс келсе темсілжелері етрафында менфи мұнасебет ярата. Бірлеріні террорист деп саялар, дегерлеріні фашист дейлер. Аққұрчайлайжылар айтқанларына көре, бойлы етіп Кремль оңа бойсунмаған адамларыны жоқ етмеге істей. Тақыплеріні тоқтатмақ үшін тақыплерінен ұғырашқан инсанларға қаршы санкциялар кірсетмек керек дейлер. По так званій сфабрикованій абсолютно політичній справі Хізбут Тахрір проходить 2/5 всіх політв'язнів. Це 25 людей з 67. І ми розуміємо, що цей ореол також створюється і для інших мешканців Криму, щоб показати, що подивіться, от мусульмани чи кримські татари, вони є небезпечними потенційно, і що ми таким чином зберігаємо спокій на півострові, що дуже очевидно підкуповує оцих проросійських мешканців Криму. Що для Росії одним із механізмів є все ж таки санкції. Ми вважаємо, що ці списки важливо доповнити також тими людьми, які безпосередньо залучені до порушення релігійних прав в Криму, і ми готові сприяти і надавати таку інформацію.
Судақлы фал Энвер Чауш Ишгалджи полициясына чағырылды. Район бөлігінде оңа весиқалар береже кеділер ләкин о алмады. Бұндан соң Русия оқу қорыжылары 2 шаатнен иш еріне келді. Ишгалджилер сайлаулар вақтында бірде-бір митингті иштирак етмемеге чағырды. О весиқаларыны имзаламақ керек еді, ләкин Энвер Чауш разы олмады. Майысының 18-інде Энвер сүргүлік құрбанларыны аңмақ үшін Қырым-татар байрақларынан автоюрыш кечірген еді. Түневін Ишгалджилер полис хадимлері Волетен Биелевнен Абляким Кимов ве Рустем Усиинов қада келді. Бүгін Шевкет Разаковның давасы махкемеде бақылды. Невбетеке Топлашов апрелінің 2-сінде кечірілежек. 24 яшында Қырымлы полиция хадимінің ақаретленмесінде қабатлана. Делиллер олмағаны үшін имайжілер даваны тоқтатмаға талап еті. Ишгалджилер кечкен сені апрель айында Шевкет Разаков Бақшсарайда кечірілген тинтувлерге келіп, Амон хадимінің бетіне түкірген деп исрар еті. Оңа 40 000 рубль пара жазасы яда 1 жыллық мечбури ішлер беріле біле. Разаков қабатлы олмағаны айта. Осемедешлеріне қол тұтмаға келгені, ама полиция хадимыны ақаретлемегені ве ең есасы да үстіне түкірмегенін айта. Заключение там не грозит, но там минимально это у нас штраф 40 000 и исправительные либо обязательные работы. Изначально он находился по подписке о невыезде. То есть поэтому он дома, он как бы свободен в передвижении по территории Крыма. Но выезжать за пределы республики он не может. И в настоящий момент, также после судебного заседания, он поехал домой. Сейтлерде яқыланған Аметовлар қорантасына азат еткенлер бұны жамаат фалі Риза Асанов білдіре. Аметов ағасы ве анасының Сейтлер махкемесіне оны ресмелештірмеге барған. Махкеме хадимлері эшияларына баққан соң полицияны чағырған. Олар есе наркотик тапқанны білдірді. Арсен ве ақрабасы Сейтлер хастаханесіне экспертизаға да алып кетілген еді. 2014 сенесінің адиселеріні қатырламаға девам етеміз. Мартынан 15-інде Украина тарафдарларының соңғы митингі олып кечкен еді. Окын Украина юқары радасы Қырым парламентіні дағытты. Қырымның мескен ерлерінде есе референдум үшін сайлав бөліклері құрылмаға башлады. Қарасубазар районында Ришат Аметовның жесеті тапылды. Русия Бірлешкен Миллетлер қавсызлық топлашуында Украина бүтінлігі не берілген дайыр резолюцияны блок етті. 2014 сенесі мартынан 15 тарихта насыл izler қалдырды. Келіңіз қатырлайық. Буквально вчера утром поклеили листовки против меня, что якобы я фашист. Что получит этот Путин в итоге? Скажите мне. Что он получит? Он получит врага в лице Украины. За 278 голосів рішення прийнято.
Украина қараманы Надежда Савченко юқары радада теракт азырлайды. Бөлім алиматына баш прокурор Юрий Луценко тарқатты. Құқық қорғаушыларда етерлі делел барды. Луценко парламентке келіп Савченконы апске алмақ талабына сеслендірді. Бүгін есе юқары шура шекленген депутатына Милли қапсызлық ве Мудафа комитетінден шығарды. Тәпсілетлі желевқамызда сейретіңіз. Надежда Савченко юқары шурада қанлы теракт азырлайды. Тақиқат мәлуматыны парламент минберінде Украина баш прокуроры Юрий Луценко сеслендірді. Що Надія Савченко, народний депутат України, особисто планувала, особисто вербувала, особисто роздавала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, в цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі, урядову і посадову, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе. Луценко юқары радаға Савченкоға қаршы әжеле шекілде жинай дава башлатып, оны апске алмаға талап етті. Бұл вақыт Савченко девлет сырыны білмесін деп, оны Милли қавсызлық ве Мудафа комитетінден шығардылар. На жаль, ми мали справу з послідовною ідеологічною підтримкою виключно ТС Кремля, на якій вона була дуже добре підготовлена. Її заява, єдина притомна заява, на мій погляд, яку вона зробила, це прохання не дати їй скурвитись. Надежда Савченко Украина телекесізлік қызметіне әсірлер азат етілуінен оғырашқан меркез yolbaşçысы Владимир Рубанын давасы бойынша танықлық бермеге келді. Оны кечкен авто ато алындан селле шығармаға істегені вақыт яқаладылар. СБУ мәліметіне көре, олар бұл селянин теракт бечережек еділер. Савченко Рубаны ось кефалетіне алмаға істеді. Савченко жинаятлерде Украина кемиетінің қабатлады. Айтқанына көре, мейданда инсанлар өлдірілуіні кімсе таққық етмейжек. Трибуни закликав до того, щоб знести владу. Закликав до того і обіцяв людям, що буде на Майдані зброя. Сургудан сон Надежда Савченко парламентке келді, ләкин анда çok bulunmadı. Yanına halk депутатлары келіп, оны бинаны терк etmege mecbur etті. Çünkü binada bulunup, o etrafta olğanlarga tehlike ketire eken. Halk депутатлары айтқанына көре, yanında granata ve silah бар екен, ләкин bunu kimse isbatlap olamay. Gelecek hafta baş prokurorun müracaatını reglament komiteti bakacak. Sonra ise deputatlar rey vermeli. Bunun Savchenko'nun deputatlığı bitebilir. Lakin onun karyerası parlaq 2016 senesi Mayıs ayında Rusya hapsinden azat olungan son başladı. Ukraynaga prezidentinin uçağından gelip çıktı. Просто дайте мені не скурватись, дайте мені не спаскудитись. 2014 senesi o Rusya hapsinden tutulgan vaqt Batkivchina firqasi Savchenkoni saylav jadvalinde birinchi yerga qo'ydi. Yuqori shurada birinchi kuni Nervalanayda o'tirishga evveldan keladi. 2016 sene sonunda Savchenko firqadan chiqib, o'z siyosiy kuchini tashkil etdi. O'z chiqishlarida Ukrainalılar Donbass o'g'inde afv so'ramoq kerak degan edi. 2016 senesi kuzda ishg'ol olingan to'proqlarga barib, terroristlarning subetlashdi. Sonra ise terroristlarning Minskda ko'rishdi. Я сиділа за столом переговорів з людьми, з якими ми стріляли одне в одного. І я в них чорта не побачила. Ukraina xalqına xizmat etgani uchun Ukraina qahramoni unvonini nail oldi. Bugun ise zinadoshlari bu haqda muqayyidlikni aytdi. Звання Героя України вона отримала за те, як себе поводила, коли була в полоні. Не треба змішувати мухи і котлети. Ukraina qahramoni unvonini tek prezident mahkama qaroridan so'ng ola biladi. Ukraina bosh prokuraturasida uni bugun yapgan bayonotlarini anglatmoq uchun da'vat etdilar. Olana Статюк, Василий Полотай, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Людмила Денисова юқары шурада яңа инсан ақлары векілі. Оның тайынленмесіне 280 депутат қол тұтты. Сабақ темсілже Валерия Лутковскаяның мұдеті та кечкен сене екінленген еді. Бұл вақтқа қадар юқары рада яңысыны белгілеп оламайды. Людмила Денисова Қырымда Нефақа фондының ел басшысы еді. Сонра Қырым акимиетінде иқтисадият ве малие назир олды. Юлия Тимошенко акимиетінде екі кере Украина иштимаи сиясеті назирі олған еді. 2014 сенесінден берлі парламенті иштимаи сиясеті комитетінің башы еді. Русиялы стихбаратчы Сергей Скрипаль зерленові бойынша давайып кеңішлей. Москва ве Лондон арасында мұнасебетлер кергінлеші. Русия Британияның туневінкі ультиматумына жевап азырлай. Тәпсілетлі Левхамызда бақыңыз.
Moskva Britaniya diplomatlarının quvacağını ilan etti. Rusiyanın Dış İşler Nazirligining bildirganiga ko'ra, bu London yapgan ayni hareketlerine cevabıdır. Ne vaqt quvacaq bildirmey, ama yaqin vaqtda olacak deb ayta. Britaniya Mudofaa naziri buni böyle izohlay. Що ми робитимемо? Ми подивимося, як Росія відповість на те, що зробили ми. Те, що Росія зробила у Солсбері, є абсолютно жахливим і обурливим. Ми відповіли на це. Якщо чесно, Росія має відійти і заткнутися. Zehirlengen agent Skripaldan mesele bo'yicha olib kechgan so'nggi voqealar Rusiya o'zini bu ishda ishtirok etmaganini ko'rsatmaga tirisha. Ammo butun dunyo boshqa fikrda. Skripaldan zehirlanuvida Rusiyaning roli bo'yicha Amerika Birlashgan Davlatlari, Almaniya, Britaniya va Frankistan kabi mamlakatlarining liderlari bildiruv yaptılar. Ular Moskva bu hujum bo'yicha mas'uliyatli deb qayd etdilar. NATOda ise Salisbury shahrida bu voqealar Rusiya o'zini fikrsiz olib borgani davomida yapildi, deydilar. Така поведінка включає незаконну анексію Криму та військову підтримку сепаратистів на сході України, військову присутність в Молдові та Грузії проти волі цих країн, спроби підірвати демократичні вибори та діяльність установ. Skripalning zehirlanuvi bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotida Tehlikasizlik shurasi to'plashuv kechirdi. Amerika Birlashgan Davlatlarining doimiy temsilchisi Nik Haley bildirganiga ko'ra, Amerika Birlashgan Davlatlari qo'shma qirolligining fikrdosh. Якщо ми не відреагуємо негайно, не застосуємо конкретних заходів, Солсбері не стане останнім місцем, де ми побачимо застосування хімічної зброї. Rusiya ise Britaniyani shamata muhitini yaratganida xabarladi va Birlashgan Millatlar Tashkilotining Tehlikasizlik shurasini matbuot vositalari uchun o'z proyektini bermaga tirishdi. Ammo foydasiz. Uni Britaniya blok etdi. Мы требуем предъявления материальных доказательств якобы обнаруженного российского следа в данном резонансном деле. Без этого заявления о наличии неопровержимых данных в расчет приниматься не будут. Britaniya ise Sergey Skripalni Rusiyadan keltirilgan novichok adli gazning zehirlanuvi isbotlagan ma'lumotlar bor deb bildirdilar. Hujum ise agentning shaxsiy mashinasida yapilganini farz etdilar. Zehrni mashina xapining tutqich yoda avalandirg'ichini qo'shmaga mumkin edi. Veronika Ivashenko, Zaman, ATR. Rusiya Tashqi ishlar naziri Sergey Lavrov forumda yiqildi. Rusiya imkonlar memleketi forumida chiqish yapmoq uchun sanaga ko'tariladi. Bu voqeadan so'ng u muqaytliqning kresloga o'tirdi. Bu videoni forum ishtirokchilari chiqarib internetda yukladi. И отстаивает интересы нашей страны во всем мире. Сайлауларны бойкот etmege чагырган Махачкала сакинны якаладылар. Bir kaç gün evvelsi internetте o чагыров yerleştirgen edi. Десантчы Асхаб Алибековны полиция xadimlari kelip yakaladı. Yakalanuvны шаатлар видеоға чыгарган. Алибеков Rusия президенті сайлауларына бармамага чагырган edi. Чөнки нәтижесі эббір белли дей. Статистика врет. Слушай, Путин, Владимир Владимирович, иди домой, а? За его высказывание его изначально уволили с работы. Сегодня он был арестован. То есть вчера еще Путин приезжал в Дагестан, и, скорее всего, это было сделано по личному его распоряжению. Ишгалчыларга бойсунмаган кырым-татарлар саяси мабусларынын коранталары, сатқынларынын тепсиелери ве Русия байраклары. Ишгалден соң Кырымнын тарихы акс еткен фоторесімлер Киевдеки Кырым евінде нумайыш етілді. Уларны Азатлық радиосынан фото мұхбері Алина Смутко чықарған еді. Уларны бұзым мұхберлерімізде көзетті. Вичи Кашка ишгалчы махкеменің отырышына саяси мабуслерге қол тұтмаға келді. Ақтемчи Гозның ана бабасы ise оғыллары қайтачағаны беклей. Фоторесімлерде ишғал етілген Қырым сакинлері үшін мұйым олған тарих левхалары көстерілді. İnsanların kederi ve işgalçilerге қуванған Rusия байрақлы хайынлер ян-яна тұра. Наряду с Виджие Кашка, с Николаем Семеной, да, с покойной матерью Ахтема Чигоза, либо фотографиями, как осуществляется Дува в Крыму, либо семьи политических заключенных, в том числе это все мракобесие, которое проходило там 18 марта 15 или 16 года, да, когда люди выходили на акции поддержки Путина. И это тоже важно показывать, да, что есть два
этих параллельных мира, которые очень часто не соприкасаются друг с другом. Бу фоторисмде адвокат Эдем Семедляев в февраль 26 давасының мабюслері Али Асанов ве Мустафа Дегерменчінің қоранталары бар. Мында есе 2 ел СИЗОда тұтылған Мустафа ве Али Евапсынде олып, олар ишгалчы махкеменің невбеттекі отырышына беклейлер. Азатлық радиосының фото мұхбері Алина Смутко 2 ел Қырымда çalışып, 100 фото чықарды. Сергіге 29 фоторесім сайланды. Алина, она сосредоточилась именно на фотографии, то есть она не пишущий журналист, она там не снимает видео, она сугубо фотограф и занимается вот именно фотографией. И мне кажется, это дает возможность нам увидеть там более профессиональные снимки, чем это обычно мы можем там видеть из Крыма, потому что часто в Крыму как бы журналисты работают и там на новостях, и на текстах, и на видео, и на фото. Фоторесімлерде олған инсанларына Қырыма қорчалай жасап Дүрешет Жапаров шахсен таный. Русияның Қырым işгалінден себеп азатлықтан марым қалғанларының дойғылары фоторесімлерде яхшы көрінедей. Это не то, что можно назвать банальным. Вот каждый случай по-своему сложный, он как бы по-своему отдельный, и с каждой семьей то же самое. Поэтому, скажем, сказать, что вот к этому уже привыкли, это не так. Поэтому там все очень плохо, в этом смысле, вот я не постесняюсь сказать, и в то же время, в общем-то, я думаю, это интересно, в смысле для вот, не только как зрителю. Қырым евіндегі сергі октябрьдің 18-іне қадар ашық олачақ. Бұл фоторесімлеріні Украинаның бұйық шәрлерінде де көстермеге планлаштыралар. Виктория Аблязова, Никита Проскурин, Заман, АТР. Қырымтатар халқының лидері Мустафа Джемилевнің хорантасы чоқлашты. Мартынан 13-де торынлары Мерием дүнияға келді. Зенадашларым Хайсер Джемилевнен берабер Мериемні анасынен Лоқсаханеден қаршылап алдылар. Өз ежанына Хайсер Джемилев неде тебесем, неде бұйы гүлдесте артында сақлапыла. Бұл гүллер өмір арқадашы решіде ичун. Үч күн евелсі о қыз бағышлады. Назик қызшық Киев Лоқсаханелерінің бірінде дүнияға келді. Шымды Мерием ана бабасынен евге кете. Ана бабаны хайырламақ үшін Джемилевлерінің бұйы хоранта азалары келді. Сафинар қартанасының айтқанына көре торын бабасына ошай. Çok mutlu gün Karbaba Mustafa için ve men için ve bizim halkımızın için bir dünyaya da bir torun geldi. Halkımız çoklaşa. İnşallah vatanımıza kaytarıp күреш devam etti. Мерием Азиз манасыны ташы, балаға адыны Хайсер өмір арқадашынен берабер сечіп алды. Бұл адыны Мустафа Джемилевді бегенген. Хайсердің айтқанына көре, қарбабасындан бұл разылық ән бұйық бақшыштар. Самый главный подарок от дедушки мы получили благословение ее имени. Мы назвали ее Мерием. Мерием это историческое имя в Иерусалиме. Есть мечеть в честь Мерием. Бірінші вечер бекленілген Мерием Хайсер верешіде Джемилевлерінің айтқанына көре, ана баба вазифесіні 9 ай евел дуй башлағанлар. Яш ана бабаның қызы олған сон, оғыл үшінде Лоқсаханеге қайтмаға сөз берелер. Татьяна Солей, Максим Кондратенко, Заман, АТР. Бұл саатқа азыр олған соңки қаберіміз еді. Епіңізге қайырлы ақшамлар тілейміз ве дайыма АТР олына скорышкенже.